Matur semah pilih hajang para putra duwini kedulurin antuk pengastung kandang pilih hajang boyo jawinten sios kadilingi hidup yang antaga pasang tapi sering narian ada alat tiang benar puniki tiang kengian matur piuning riyen sering yang pelungguh iradu kadi punika semua ide matur kadulurin antuk nyunyur mantep iya nakamana kewanten biragiang atur di tiang kanan kewanten tiang kemana ring sejeronin ando wardaya aduh manda sios kumanti wantah sikian titian sane manut teh wenten dari kiring jakat enderang puji punika pinunas titian mahndo pelungguh kira dosa ning ngaran waji diasto mungkin ke paus ganti sikian didian asam punika taler semeton didian sinarengan rezeki kinucap emas wenten dari ring suraya apa maka sinami sinarengan kewanten kadi sikian didian tulus diratu sani nyuriane kewentenan kuit emas didian reki bini harian punika sani sandang linggin atur bini didian reki semakan matur semater ring pelungguh iratu duaning sampun macino sampun majanten
kewentenan Ajeg punika kewentenan talu kesane punika punika sangsara pikayun ratu tanda tiang matur samater Adeng punika sani pinih Ajeg bencah boyoke kulit nane sani pinih Ajeg sampun sira sami wenten ari kulit nane ihatu sampun pawikan restuan sakang kulit Pinih Ajeg titiang yang antagon enten wenten siosane mas pinih riyen wenten mas saking sejerone kulitipun kalung ya wenten siosane titiang putera wenten siosane kaos putra sani pinih dhuwur sani pinih Ajeg raris mas iki wenten ring kene wantah titiang restu titiang sedunya pinih Ajeg sandang sane pada malih raris sampun mengaku ring kewentenan ara dewatane sane wenten ring sura boyoke sang putra sane kaos pinih dhuwur punika sane sanang ngamal sura lokone arep leda sandang patut pisan orot bener hajin titiang yang ring titiang sampun angsang saya malih ring sedroning kawatiran ring sedroning kawisisan kaman nyatim taler sampun ngambal jangan takut hari ini Ajeg putra dewe bicang ring titiang sehingga sana darat Melajah ngayet tukang